Ngumashandu Mthiso Ntshikazi Gumbula Magwala lesondaba omkhulu. Ngitshelile. Uzula ngitshelile. Mhlawumbe no Sane. Yes, makuthi bengifa mina umcimbi ubungami. Sesigqoka ama-tights engafakwa. Vele bazobuka bese nabo befisa ukozwa lapha Ukusedlulile omunye lapha. Basayigcinile nabo. Udecide nini vele ubuyigcinile. Cabangayo nje khangatshela ngo-Elvovo mina ngiphume ekhaya. Lento yokuba ubutshitshi sengiyilobile. Ngilobile igama layo. Uyakwazi ukudate? Amatshitshi ayajola because uyitshitshi wena. Uyajola. Sanibonani ninjani igama lami ngusane lesiwe sibonga kwaBhengu and this is KZN podcast and isegment esiyibiza ngo the sit down with Sane. As usual nginethela abantu abaningi abahlukahlukene. Guys nohlobo lami ngiyaletha sinazi seningabona amabhinqa kule show. Ngeke phela ngibavalele ngaphandle ngoba niyangazi nami ukuthi indlela engiyihambayo. But ke ngibe ngibe you know ngize the screw. So today I brought you intokazi. Yabona mama izintokazi abona namhlanje khona bazobuka le episode bakhali bathi onkosi sabhubhudla thina sabhubhudla izinto zethu ngeke lokho ngizama manje ukuthi ngibisho ukuthi ubani ngaze ngimhaya othi ngimhaya kade Ntombi yako Brighton yasuka emacambini okay ngiyadlala that's a praise sing right yes. That's not poetry right yeah no praise sawona sisonjani ngiyaphila njani mina nguMabhengu wena umaba ngumashandu Mthiso Ntshikazi Gumbula Magwala lesondaba omkhulu. Ngitshelile. Uzula ngitshelile. uBright igama lakho. Yeah, Brighton. Okay. Khona linye no. Ipasini nguThemba lesi ngiyalikhohlwa. Uthanda lesingisi? No, angijwayele ukubizwa ngalo ukuthi wakunogogo wayothemba lethi ekhaya. Manje uyazi emakhaya kuyahlonishwa lezo zinto lezo so bengibizwa ngoBrighton. Emakhaya base ugogo bengibiza ngolondiwe so ngulondiwe ekhaya kodwa alikho kwi-ID nguBrighton Themba lethu washana so bebengalibiza kakhulu ngoba bazi unomuntu omdala uThemba cha sinabalikhohlwa nje selikhohlwa sonke kwasekuchuma uBright kwachuma uBright ngoba manje bese ngesikwazi ukubiza igama lesibhedlela lesibhedlela kuthi Themba lethu mfethu nasemakhazeni imusha lethi Themba lethu manje yabo uyazi ekoleni kahlekwana then lokho qhamuke emakhaya ukuthi unegama lesingisi Nkosi yami so ukuphe emakhaya akhe ekhaya kusemandeni emacambini ngiyaye ngisho mangibongela ngithi ngiqhamuka phansi emacambini phakathi kosomcambi sikuyadela ngobona ngosaba somqomiso ntombi ephindile ngelo bengodini abasompela shishi ibentela shishi uyadela umcambi ngokudla isikapa eJames Nxumalo bathi buyalala babafazi befuna bona ukhosi basemacambini musho okay ungamusho okay musho hayi bo wazi ungaba umsakazi. Have you ever tried indaba zama radio stations, community radio station? Izinto yokusaza onesidile manje lokuqala phansi akazovula uqhamuka usulapha phezulu. Nanokuthi khona izinto ezidinga ukuthi ube nesibindi sazo. Kwesinye isikhathi kumele ubuke ukuthi indlela ibuzwa kwabaphambili. Kumele ubuke ukuthi lo suke selapha yena ufike kanjani. Isikhathi samanje masikhuluma iqiniso masibuka kahle laba sebephambili kakhulu. Abasihluke esihlalweni ukudedela mhlawumbe laba abanye abeza ngemuva. So ke ngizokwenzani ngizogcina ngingaphansi noma sengisengiphezulu. As long ukuthi ke iyangena imali engizokwazi ukondla ngomndeni wami kunokuthi ngilokho engibhizi lapha and then anginayo imali ngibona emehlweni yenu sengifila ngine peer pressure kumele ngibukeke njengabantu abakulela zinga wali imali ngekho ngenayo. Mokhula ke ekhaya emacambini emandeni ubumuntu onjani? Shole simakade sezulu umgagade wezulu nomhlaba. Nca Nkosi. Ngintombazane ephaphi Buphaphile. Ephaphile eninkani yokwenza ingane but ebiyenza izinto ezehlukile ngibona ngimncane ngihlukile endaweni bengihlukile nje namanje ngihlukile Nkosi yami angeke uzomthole uBrighton njengami bengingane eyaqama ikhule ekukhuleni kwayo but kwakubuke kwesisikhathi mhlawumbe kwabanye kungathi kumbala because I think bekuyimina ngedwa bephaphile lapha angangokuthi wonke umuntu besaba ukuthi uzophaphela amadoda abafana uzomitha so ngasheshe ngalithola igama lokuthi uzomisa uphaphela even noma baba engangithembi ukuthi hayi izomitha leyo na bona because bengiphaphile. So nibangake ekhaya ukhula ekhaya nobaba sengizothi ubaba khona umama and then kukanjani nje angifuna ukudlala ngoNkulunkulu shem ngimsole mina usangibusisile bengiqala ukushonelwa nje njengoba 2 weeks ago bengiqala ukushonelwa uma kama so nginawo wonke utethu umndeni ngizale imndeni noshadile wonke kuqala ngami ukuthi ngashadi Kobe qala ukuthi ungashadi sikhoko so umuntu uyingane esingakhe ekhaya kubazaleni bakho uNkulunkulu wami ngiyingane yokuqala and ngiyasho ukuthi mbukele ngasekhaya ngithi nje asikhulekele abantu abangama firstborn
yabona abantu abangama firstborn emakubo bathwele laba abantu noma bangangasho noma bengangaba but izinto kunezinto abangazisho ngoba yonke into imithwalo ehlela kubona mawumdala wonke umuntu ugogo reporta kuwena umama reporta kuwena ubaba reporta kuwena aba ingane zakwenu zireporta kuwena wena ureporta kuba exactly so bangakhabeza emva kwakho hey ngizalwa yisoka ke mina Nkosi yami omanga ngizalwa yisoka angazi indoda amayihle kuthiwa njani but ngihlelo wabhodi lo yabo nje nawe babo wakho idlela wande angabe udate na 43 yabo nje washesha wafuthuma yeah so libangaki kuma DF sibanganga Nkosi yami ngikhohle ukubala ngicela ukungabali ngoba zothi ngiyabala khona mhlawumbe uma angayazi bese kuba yipi labo baziyo kubakhumbulayo mhlawumbe ni more than 10 maka kuthi ngibo usanele undu ubo asanda owethu Siyanda shuthi siba u7 ingane ingazi ngisekhaya 8 ngawo 8 ngami okay well yibo babuzele the onke babo 8 from umama cha kumake siba u3 siba u3 kuma soma wakho ushadile nobaba wakho ya ushadile nobaba lezi ingane ngikho wena omdala ya mina so lezi zinyo ibalayo zingene zizemva kwakho ubaba wakhe eshadile ya zizemva kwamshiyana nje nga 1 year 2 years soma wakho uyayivuma lonto wayivuma hey abazange uyihlanya iyo uzokwenzani but esinye isikhathi mangabe emakhaya uyazi kuyabekezela mangabugana uyatshela ukuthi lapha ya uyogana khona uma ingangamo eseshadile benobaba how old are you yeah 26 Semncane. We had London. I was 26. This girl from adulting, Showmax. Yeah, so wayeseshadile mhlawumbe ngamoro wayeshada mhlawumbe ngangami. Makhaya kuyabekezela. So enye into umushado uyatshela ukuthi usibani bani uyamazi ukuthi unjani. Njengoba uyomshada ayikho izofika ishintshe. Uyifaka lapha ya uyobekezela uyokwakha lo wamuzi loya. So ngeke uzoshada la into nomyeni wakho ayenzeni ingakashadi bese usuma eseqhubeka nawe ucathi uzophuma uhambe wena. So umndeni wakeni unjani abantu bebe traditional or religiously abantu abakholwayo noma abantu bezinto bamazulu nje uNkulunkulu ayishintsha ke izinto labantu banjani labana Nkosi yami ekhaya bekholwa futhi basakholwa I think usathane makuthi usathane into engiyona mhlambe mina nakusiyona usathane ayisela makuthi nje ke mina ofike nalento yokuthi nje eyo ekhaya bayakholwa lo muzo umthandazo ngangokuthi usanda school mina ngusonte ngaze ngaye tertiary sayeka no dadewethu because bisamba Sunday school usuthanda yonke into siyenza ngesonto so umuntu oqalile waba nezinto zingathi ezezulu wahlusha even nomsuku uhlusha abantu abadala vele ubuzosho kuphi because isekhaya even zonke zomemulo ngoba ngathi ngiqala nje ngangifuna ukuhamba into yentombi ekhaya babe ngayifuni angisima ngikhuluma ngayo nje wonke umuntu ayihlakaza ngitshela ukuthi bengingathembakala ukuthi khona into engaba yiyona ngibe ngcono ukuthi esikoleni angijoli kubona ngicabanga ukuthi babekholwa leyo nto leyo ukuthi angiyenze lonto because endaweni mina umuntu wayephaphe but kwangisiza ukuthi ngibe naliya character ngaba nayo ngimncane because yangenza ukuthi wonke umuntu around mina lapha ya angasiboni isidingo sokuba noma umzali mhlawumbe ngisumzali wakhe umzali wayebona kufanele mhlawumbe ukuthi ingane yakhe ingaba close kumina dawe ngangiphaphe ngakhona because ingane zami mhlawumbe ngizoyifundisa ukuganga ngizoyifundisa imkhuba because mina ngangiphaphile so lokho kungiphuca kwabo leyo nto leyo ukuthi ngibe seduze mhlawumbe nezingane zami noma ingane zabo zingiphuce ukuthi ngibe seduze kwabo kwangisebenzela ufika nini eThekwini ufika kanjani Muphuma emndenini okanje bengenza umatric ngo2014 2015 bese ngingaphandle nje sengisebenza ngangisebenza ngase ngosebenza eMelmothi la ngihlale khona nje ngahlala ukuthi nje ngiyazinza eThekwini ngasho ukuthi ngizinze kahle ngo2015 no 2016 ubekwa yini bengizofunda eThekwini because ngakade ngisebenza eZululand FM news reader and then abuya ngemapholoba lapha siwashona nkosami ngalalo ngiyamona lo mpova awuze sweetheart bethanda ihotel around here yeah so wangipha ithuba lokuthi because ngikhumbula hla ngibuyile esikoleni because yasiphethwe emakamela phansi ngoB yabo ngangibuyelile esikoleni kwasekuthiwa kunama auditions and then bengile ngane ke enamaphupho ke mina so bengilengana namaphupho ngahamba ngayako lapho ngiyazi ukuthi ngamatric angikufundelile kuba intatheli angaze ngiye tertiary ngisemakhaya ngisho emakhaya mhlambe uzube ngangami edrobheni mhlambe ubuthunya ka3 mhlambe nje unyakeni uyeka u3 vele edrobheni uzoya kanje yokwenzani wena wavela ingane into kukhona ugogo uzoya edrobheni ukhona uma uzoya edrobheni so ngahamba ngayimelmoto indawo makukuthi bengingayazi
bengingalindi ukuthi ngizohanjiswa umuntu mhlawumbe indawo eziningi engizaziyo zimbali indawo engaze ngihambe but ngiyakuzona ngingazazi ukuthi ngiyokwenzana so ngahamba ngosebenza ke ngawufuna umsebenzi eMelmore ngigqoka uniform and then ngafika bebaningi abasakazi ngenxa ukuthi bengile ingane ezithembayo and ekhanda lami ngiduma ukuthi ngiyimbongi ngangena ngenza yonke into kwathiwa ngikumehle ngiqagela kuthi iphi show yaziyo la I don't iwan eZululand FM asekhaya wazi lento kukhuluma into engayibona ukuthi lento mbongi I think iyafana ukuthi unedlozi noma unabantu abadala because ngaqagela lapha ya ngathi ivume wethu mhlawumbe ngiyenze ukuthi khona engabezwa bekhuluma ngevume wethu but for the fact that uthi likwazi ukuthi for ukuthi likwazi lelo gama lelo ukuthi lingene ekhaya ivume wethu kwathi iyenziwe uba ivume wethu and then ngangibona kukhona umdonso lapha ngathi umdonso lapho angiyazi ukuthi yenziwa umdonso kodwa uqagela kokuzethemba ngenxa ukuthi ngangikusho ngokuzethemba le yanto le bathiwa awusakazi so ngisho ngathi ungathi unobusakazi yabo kanti uke wathi ukwenza kancane kwathiwa usakazi kodwa ngoba ngangilengane ezithemba njengoba ngisho ngangiphaphile ngasho ngathi ivume wethu ushando kandawo umthu sothikazi igumbi lamagalo manje sindaba omkhulu ngoba ngena manje ngikholela kwivume wethu usukane madoda njengamanje ke lapha khona ingoma lapha kamgqumeni ethi hayibo khathiwa hayi phuma siyabonga kakhulu lapho ngangithi sokhuluma isingisi aze ngisithandeki because kwakhona ukubaba omhlophe lapha kanti labo baba yabo abayisiphiwe kodwa ngangithi umlungu ke mina phela ngumjwayeli phela ngithi ngifunda ukwenza ubhayisa ngempela no angithi phela ngifunda ngegoleni zabelungu ngifundele la amakhelwane nemacambi nasemacambi ngayilambuza soyilambuza ngayimathu yonke into la ila eduze so ngangawumase ngibona abantu awukhuluma isiZulu ahlosana nalokho phandle afatshela ubaba uthi ayibo ukhuluma isiZulu wamlungu Oh, Bright, man, why I'm having this interview against Gule like you know, because oh my God, you're full of life, my love. Yeah. La mpilo leya ngasho ukuthi ngiyayithanda ukuthi ingane zami ngeke zona sisayifica ngoba kunezinto mina engiqalela ezinye zazo endangifihli ke mina into mangingayazi angifuni ukuthi ngigqoke izinto engayona so ezinye izinto njengoba ngisho ukuthi even computer bungayazi vele besingalana namafoni ke vele ke besinganalo ngithi matric ngikwi-matric date njalo ngangishuza amafoni abantu anginazi wasuka ke eMelmore ozele eThekwini ke yini kubeka eThekwini eThekwini ngizofunda ngizokwenza i-journalism bang-advisor uCharles Khuza wesolezwe elwababa lo wayelike mentor yami so wangadvise manje wathi ungasasho angithi angisekho kwi-journalism njengamanje so wena umuntu lo mangikhuluma iqiniso ngempela owang eThekwini mangifike ngafike ngikhuluma ngifonela iflat izandla zakho wangithatha ngathi ngingane yakhe and indlela bengichallenge ngayo ubengangichallenge lendlela ukuthi uzoba soft kumina yonke into abayenza but ngibone manje sengikhulile ukuthi ubengichallenge ukuze ngizofunda impilo yaseThekwini okuyizinto bebuyaqinisa isandla nje ungaboni manje kanjani but uyena wangifonela iflat wangitshela mangenza journalism because sengikuyona kulula ukufundela into osukuyona uzoqhubeka kuyona but ngingasho ukuthi kwakungcono ngingakayifundeli then sengifundelile okay so kwakungcono sengifundeli ngingayifundeli isikhathi sengifundelile amathuba ayo ayemaningi kakhulu then sengifundelile so boyifundela kuphi ngiyenze creative arts because activity ngiyenza drama wenza le drama DT so baba wangibamba kwangaze ekhaya ngitwenza drama kangazani lokho ngithi ngenza art so wotho yokwenzani wena kanti ekhaya ngiyenza art so babazi ukuthi uhamba ngofundela into engiyenzayo ngoba ngathi ngokwenza lento engiyenzayo uma emakhaya sebenganayo imali okufunda so kumele ukuthi ondlela ukuphuma ngikhumbula sinosisi wami saqamba amanga sathi fundwa mahala enesifas ukhona yonke into kuzenzo sathi sikhwama phela ekhaya bengidedele ngiphume ngihambe because ngangisuka emsebenzini nje ngikhona ngino 500 ngathi mangihamba nogogo edrop ngizothenga ukudla ngahlangana nezinye ingane empilweni ke unabo abantu obona ukuthi nawe mhlambe yazi usibanibane noma ngingahlani phela but ngcono kunosibanibane yabo so wonke umuntu uthi uyofunda like uyapi ngiyofunda manje wena wedwa uyabonza yibo mina hayibo nofunda phi achaza umuntu eThekwini iTheku lapha emakhaya iThekwazi ukuthi khona uDJ bane cabangayo nje khangatshela ngo-Elvovo mina ngiphuma ekhaya kathi awuzumqaphela ungagcina udlalo ngadlalo Elvovo angazi Elvovo nobani bathathana beyisana emaclubini banifakela izinto abo lapha mathiza emakhaya uphuma so akwambona awusumbone kaniko Elvovo phela somdala manje and ngifuna ukuthi uzowazi ukuthi akazi la ekhona lwabhuti ukuthi and ngempela umuntu oqala ongathi uyicelebrate engaba around yena la eThekwini Elvovo and yabazi ngi-around yena Elvovo lo ekhangitshelwe ngaye ekhaya kwenza i-example kanti uyongena thaqa ke indlela ngidale ngayo ukuthi ngelinye ilanga uyoba phakathi kwayo le ndima abakuyona
Akusikhulume ngelento Sane ufikile leThekwini ke waqala ke wenza into ozenzayo uyafunda uyaphithizela uqamba amangathi ekhaya udecide nini vele ubuyigcinile usayigcinile namanje yini ekwenza uqhubeke uyigcine kule pressure engaka yasedolobheni ngoba phela hayi bandle khona futhi uhlala edolobheni enhle ngcono kwamina ngihlala ehlathini ngihlala lapho kufikela khona wonke umuntu ngihlalile akekho umuntu ozeThekwini ongawazi uSt George hayi lalela hayi lo muntu cole nosibare lapha yana akekho umuntu ongawazi uSt George cole nosibare ababangare oyike uthanda ukubuka eNigeria nje uyababona no angithi sikhule sibuka ama Nigeria but ngiyayithanda abaqoka ngayo mhlawumbe mawuthi isikhathi esiningi unginaki ukugqoka njengabo because ngiyayithanda indlela abaqoka ngayo nempilo abayiphila lapha njengazuthi yabo inalento ukuthi ungaba nemali kodwa kunganaki cultural oriented yilonto lengisho ukuthi esinye isikhathi nokuba natural I think ayisave imali mhlawumbe kuyakwenza ukuthi ngalokuwarisheka ama foundation la konke lezi zinto lezi futhi ngabe ngikhokhela i-makeup artist mina manje ukuthi hayi makeup njengoba ngila ngoba phela angikwazi ukudweba ishi yakhe yikho lamhleze kudwetshiwe nje la ngisho ngathi uvuka manje uMadevu ngizomthinda pheka ngifane ishi edwebiwe selipermanent mina usakuthethisa namanje ayo mina mhlawumbe ekhaya ngiqale last year ukuphumula kancane induku nje le serious le ukuthi nje ku serious ukuthi xoxwa nami nje ngenduku ekhaya kukhulunywa kakhulu ngomlomo njengoba ngisho ukuthi ekhaya mina ngedwa nje mina ngedwa ungathi uyakwazi ukuhlala kwicamera abazali bambe ngiqala ngoba senginefuna engconyana ukubashutha this year bebenganazo ngisho izithombe wonke umuntu ekhaya akekho umuntu obenezithombe ekhaya njengoba laba abanye bakulandelayo I'm sure mhlawumbe sebeno 16 abanye mhlawumbe 18 maybe I'm thinking abanye ongilamayo nje una 25 basayigcinile nabo ngeshwa ke baba anqane kwenza amantombazane so uyi1 kuphela intombazane ya mina ngilokhe ngihlala nalabo abanye nalomshoyo bengazi ukuthi phela mina ngedwa ngithi ubaba ngisho ngathi uyaganga so bengazi ukuthi mina ngedombazane ekuthenje gubhugubhu mhlawumbe 3 zagoba qhamuka hayi cha qhamuka omncane afuni futhi ukukhula mbona ngathi akafuni ukuthi yabo kade ngimntana mhlawumbe ngimjahile nje ukuba nosisi lona 25 owesilisa abafana bodwa abafana nje abafana ngihlala nabo okay so njengoba ukhona leThekwini ke ezumuntu oyigcinile uyakwazi ukudate amatshitshi ayajola because uyitshitshi wena uyajola bese kodwa umuntu omusujola bese yamtshela hayi mina ngisayibekile mina mfethu uzosholani awusho uzosholani ngigcinile hayibo wenze njani pho mase ufuna ukutesta so what do you do uyamthestisa cha phela masuthe wena ngigcinile mina bese ethi ngifuna ukutesta phela nithembalile la eThekwini no but she can't I mean he can't taste because if he testa phela sekuyaphela lento othi uyigcinele yona siku reality njengamanje sikhuluma iqiniso ngithi mina uma sengishilo mina kuyena ukuthi ngiyitshitshi also awusho vele unijwayelele nje angena nomuntu wemjolo ke makwenzekile phela angeke ngize ngizenze umuntu innocent sengathi angikaze ngizame empilweni ngahluleka noma ngazama ngahlala yabo so ngiyawazi nami umjolo uyamihlizana nje yabo he had a thilo Umbuso yonke yabo khuluma ngiyafuna ukukhuluma but manje ingqondo yami yangikhumbuza ukuthi ubaba wami noma no andi ngebayibone le no bazoyibona ngoba manje ngwasemakhanga ukuthi mina ezinto esikhulumayo kubona sisana 5 cha ngebayibone le podcast cha sungangiduduza bese siduduza siqhube siye phambili kodwa kulungile ngiduduza ngizokhuluma because kumele sikhuluma amaqiniso but kuningi engikufundile kunezinto engiyifunde emuva ekhaya mshado wesithembu bathi mama yokho esithembeni baba bazange isithembile ekhaya kufuyiwe intombazane kuyafana wonke umuntu uyabamba enkomeni uyabo kunezinto uthoza okay ungena esibayini mawunje kuphela leyo mthetho leyo yesintu angitholanga ithuba nkosami ngaseke ayangilitholanga ngoba ngisho esitolo bengalithola ithuba lokesitolo so angithola ngithuba lokujola kahle high school nase tertiary ke bengenza phela ngithi uphume ekhaya lincikinganyana so kumele ngiphase bengingalithola ngaze ngihamba ama club la ekushiwa ayahanja ngithola ngithuba bengihlala eflatini bengahlali ngileduzana so angithola kahle futhi ithuba lokujola ngisase tertiary but shame ngilitholile lo wathola ke la mangithola ngishongo kodwa ukuthi mina ngitshitshi yo angishongo wenze njani uguy sohlanganise usu ngathula ngathi nginengane ngathi HIV yo ngisidumne usho umuntu othana ojola naye phela wayefuna umjola ngithi so ngisho ukuthi
ngathi nginengane uyamxosha phela no ngithi ngisho izinto ezimbi ukuze ahambe azohla ngithi ngcono umuntu uma ezongena azububi bese fica ubuhle then ukuthi ngimtshele ngikhombisa ubuhle bese fica ububi angithi phela manje angijwayela uthanda ngilwazi mina empilweni nami lokho ngicela ukungakufihla ukuthandwa nje kuthiwa ukuthi ngizizwe ngisothandweni ngithandwa angiyazi inkonzo yokuthandwa because abazali bami bangamazulu yonke even ubaba namhlanje azangitshela ngithanda khona ngangimphoqa khona ku-birthday yakhe uzona khona ukuthi ngiyamphoqa uyezwa ukuthi kunabantu uyithola endleleni lento uyifuna nasendleleni uyizwa nasendleleni noma ngiyithola I think wonke umuntu ongisurroundile umuntu osholo ngaphakathi abantu abavamise ukusho I love you bazotshela abangani bamonela siwesibiya mahlangana love your friend but bebona ukuthi mina ngijwayele lento le kunzima ngisho ukuliphimisela mina ngisho ukuthi ngiyakuthanda namngani nami yabo ngcono khona umusho ngesingisi yabo mase usolusho ngesizulu yakona ku-aquadan ngiyakuthanda hayi ngeke ngibona ngathi nje khona lento e-wrong sekumele ngiyicommit kuyona manje njengoba ngithe ngiyakuthanda hayi ngoba ngingabathandi ngiyabathanda kodwa manje nxa uthi igama elijulile kumina engingalijwayelanga ufanele mathiwa ngilikhipha ngempela ngilikhipha leli gama leli kufanele ngili-understanda because ngiphuzile ukuli-understanda ngoba emuva ithini ke lensizwe usuyitshela indaba ezimbi kangaka ukhulela unesifo sengculazi ngcono ubomngani wami mfethu asiba bangani hayi nama madoda shiswa nini ubomngani wami ngizokukhulisa mina ngizokuvikela nje yabo akasayifuna ubudlelwane manje uyabufuna phela ngenza udomoroza phela yeah phela kusizokwenza udomoroza sekushitshenini ukuthi you came to me because you had feelings awumthuka so yabo manje ke ngoba abese yabona ukuthi ongiphila impiloni ngibe lento lokho kancancane lokho ebona mhlawumbe ngathi ngishuthe nabantu abathile yabo abantu abathile is like no manje thina abantu abanjengathi abangenalutho ke senza njani noma uthi sinakhuluma umuntu senokusho nje into oyibonayo ukuthi shuthi ngingazethembi noma kwenzani but shame nkosami mina ngisamusha abandla nkosami ngapentweni zokujola uyazi nje nestori sami asiyenze sense angimusha futhi mhlawumbe ngisazowakha manje no business ophinde wathola omunye ke ngathi usengconywana ke nathandana naye usengathi usengconywana lo thandana njengamanje unjani naye futhi unjani uyathembisa ukuthi angavela ekhaya ngenza ukuthi ake sithi nje ave kube ukuthi nje mhlambe angijola into ethembisayo ayikho into engathiwa mhlambe izovela ekhaya ngiyacela bandla lapha ngasekhaya ningabeka amathemba ningangithembi Nkosi yami how guys athina ama challenges owafaceayo nje elifini ke sano sami njengomuntu ophila impilo obuzulu angazi ukuthi phela mina I don't know because I'm Zulu umuntu nje mengabe ngithi umZulu mhlawumbe ngithi ubusintu ubuntu but there's no any other muntu umZulu nje yeah athina ama challenges ohlangana nayo njengoba uphila lempilo le yesintu yesintu nje and usemncane and nabantu abangani bakho bancane nendawo ohlala kuzona isihlala esilungweni so what challenges have you came across or you come across every day moqhamu uhlobile nje ngendlela osukuhlobe ngakhona angifuni uqamba manga la ngihlala khona nje mina eThekwini angicabanga ukuthi bayafisa ukuthi ngelinye ilanga ngishintshe ngendlela engiyona la ngihlala khona nje uRussell wonke kangangokuthi ibona abazi babe proud ukusho ukuthi noma ungenzani kulangane kuzomthole kodwa utshitshi ngibizwa ngotshitshi so nje ama security bami utshitshi undoni yabo ngibizwa ngalawo magama lawo uzofisa ukuthi cabange edrobheni ungathatha leyo nto uyise emakhaya uzothenga edrobheni bedayo lesiyana uRussell I'm sorry to say that siyabheda ufundlala ngawo ngiyasaba kodwa ngithe nje mangehla lapha ngiyakwazi lento ngikwazi ukwehla nemvunulo protected even amaphara yazi ukuthi utshitshi abanye bese namanje yabo ayifana si proud ngawe lento ungathi ungazi uyithatha uyise emakhaya but uma uthi uyangase bese wenzela istatus abakholwa angicabanga ukuthi ukhona okhulwa ngasekhaya but uyahlola ngeke vele uye emhlangeni for fun is it possible nomhlanga sihlolwa every iphela inyanga ungahloliwe la kuthina because sihambi imemuli iyahlolwa eMaritzburg ke nje akudlala usiloko ukuthi sigcawu somuntu eMaritzburg ungahloliwe Maritzburg nje usiloko ukuthi I think intombi ezidala ngempela esezindala ziseMaritzburg mhlawumbe uzokukhumbula la sitekade kunomcimbi obegcotshwa khona umunye umama ubudokotela esemtshitshini I think kuna 70 wathi ngipheni you guys were there yes uantu wethu loyo ebutshitshini so lapha imithetho iyagcina kunezinto esingeke sizenze nomi kanjani so umthetho noma ngisuka emandeni ngasuka ngathi
ngicela ukuthi ningixoshe because ngasekhaya ababangaka then noma uyana khona abanawo uthi noma uyohlola but ungazizwe ngazuthi kwayilo muntu obekuhlola uyakholelwa kuwena ukuthi uyileyo nto leyo. So ama challenges esibhekana nawo lawo. What is the importance of having ikole zama arts eziqhakambisa ubuhle bokugqoka, poetry and all those things? Kubalekile isikhathi samanje ngisho ukuthi kubaleke kakhulu ikakhulukazi endaweni esedrobheni because even nasemakhaya ingane zamanje asazi lutho nge-art asazi lutho ngesintu ezinye ziyathuka ukuthi wenzani ezinye ngiyafisa ukuthi futhi nasezikoleni ze-art nalento leyo kuyiphatha nokuhlolwa ifakwe because njengamanje bayenza sengazi ukuthi lento yokuhlolwa kuhlukumeza noma mhlambe yenza abantu engathi baphucwa amalungelo abo noma ngabe yisebenzise sex ingazi ukuthi inormal. Yeah, they do that. Kubalekile ukuthi wonke umuntu ayenze but umuntu akayikhethe kodwa nasezikoleni bengithi mina ayifakwe lento le ukuze ingane mayikhula ikhethele yona ukuthi ngiyafuna ukuhlala la noma ngifuni. So zibalekile ngoba ingane zethu ngesize sikushintsha ukuthi aziyazi lento esiphilayo thina. Akujwayelekile Bright ukuthi sibe namalentozana nezimbongi zabantu besifazane. Angazi noma mhlawumbe mina inongazi. Akujwayelekile kakhulu. So mawuthola lelithuba wena usho nezimbongi zamakho, usho nama praise amakhosi. Uthini wena? Baningi abafana nabakhona noma mhlawumbe thina ababaningi ngeke ngasho ngathi ngiyaye ngitshela uma ngiyibuka esibukweni ngiyaye ngithi ngohlukile ngokhethiweyo ngihlukile. I think nangasekhaya mhlambe azandile imbongi ngiyakubona ukukhona ubumbongi bokuba imbongi khona ubunyosikazi lobu bizwa ngobunyosi mhlawumbe sesingakusho sinsizosikazi ngoba phela ngumuntu wesifazane kodwa kunenyosi ngoba velisi. So ngenza ngaphiwa isiphiwo sabantu besilisa into yabantu besilisa leyo ngoba even nothiwa ngingena stage ngiyayikhohle ukuthi ngubani even ivoice yami akuyona intombazane stage ivoice yami iyaphuma kumina baze bethi abanye ibhubesikazi likaMadevu because ngiba ibhubesi ngidlulisa even nane uma ungabe uyipoet lokho kubizwa ngepoet mhlawumbe imbongi uyazi uyabhala bese uyarecite mina isiphiwe ngasiphiwe sokuthi uyangibiza ngihlale nawe kanje ungisho bese ngisho into efika ngaleso sikhathi khonto sengize ngayiqaphela ukuthi khonto sengize ngayiqaphela ukuthi kwesinye isikhathi makuthiwa ngiqashe emcimbini ngiyaye ngithi ungangitshela ukuthi ufunani ukuthi ubani inhliziyo yakhe ezoconnecta nami. So khona ngiqashile nje umshado wakhe ngathi khona ngivideo trainer ngifake khona isikhumba ngile ngithi inhliziyo yami ezoconnecta nami ukuthi thi and then ngasho izinto lapha ngangitshelanga zona engangingazazi nami kodwa ngathi uma usumbuso ngihleli nawe phansi angizazi because le yanto le iyisiphiwe esifana nokuthi usiphiwa amathonga noma umdala into yakuphe yona oyigqokayo akuyona eyakho akuyona eyakho ngoba labantu basuke bethuka izinyanya ukubezwe mase bebiza babiza izinyanya esezalala babiza abantu nawo ngabazi abanye babo because le yanto iyisiphiwo sembathisiwe. Awukazi abantu besilisa bethi bagxeke bathi angimele ngabe uyakwenza lokho lento ayenzayo. Siphila eSouth Africa siphika eKZN desingesishintshe lesiphila emhlabeni osugxeka kakhulu kunokuncoma osubona amaphuthu kunokubona ubuhle bubini. So they do criticize you sometimes. Awu maNkulunkulu wami hawe maNkosami bayakwenza and bese bezokwenza bengakwenzi ngendlela enesizothe nokuhlonipha umuntu usho noma ngabe yini afuna ukisho ngaleso social media bawusebenzisela ukufeza nokubhodla into esenhlizweni zabo ababefisa ukathi bengabe ngayibhodla but banawo amandla okuzoyibhodla lezo zinto phambi kwakho. So social media ngcono mina ngibhodle bese ngilanda abanye abazongibhodlisa lento engiyibhodlayo ukuze uzoba sengazi ukuthi i-right lento engishosha so I'm glad you saying that because it makes me, it breaks my heart sometimes ukuvela ubona umuntu kithi umuntu ongakwazi nje ongakwazi abhale nje ibhale inoveli nje asabhale inoveli azakusho ngamagama azathi wena ukuthi unengane kabani wena wadlula sibani ugqoka kahle uhlangana athi omunye akekho umuntu ongazi ukuthi uma uvunulile kumele kuvele izinto lapha ngithi kuqatsha and west into engikhubayo ngicasulayo ngizokusho nje lokuthi ecasulayo kodwa kwesikhathi kumele ukuthi uyibambe uzwazi ukukhuluma sesigqoka ama-tights ayengafakwa sesigqoka ama-tights njengamanje ukuhlonipha because we understand ukuthi osedlulile kulesigaba
banabayeni babo abayeni babo phela bavaliwe amehlo vele bazobuka bese nabo befisa ukozwa lapha Ukuthi ngoba usedlulile kunjani? omunye lapha but manje nizophinde sinihloniphe simgqokela amathazo ngoba sithi phela senzisa abayeni benu Phinde singabadumiseli nisithuke khona kunjalo. Iphinde nisithuke kunjalo mina ngithi abanye abantu lokhu ngizokusho yize kuzomhlambe kwabanye kungahlala kabi ngithi abanye abantu abawenzayo amaphutha ngenxa yokucasuka ezithi umuntu ngizokwenza ngifuna ukubona ukuthi kuzoba kanjani kusuke kuyithini esiyimbangela lonto leyo uzwe kuthiwa elinye itshitsha libambeke elinye itshitsha sekusekile itshitsha ngehlo kuphela siyimbangela ngoba ukuba kuthiwa siyamgoguzela simtshela ubuhle balento ayenzayo ukuthi ihle lento oyenzayo siyabonga awukwazi ukuthuka umuntu oseyiphathe kahle for 26 years osephumile ekhaya for 10 years wayohlala edrobheni la ezinye ingane zithi mazaya khona zibuye zingayiphethe into eziyiphumele awukwazi ukuthuka umuntu osenze into eyahlula wena uthuka umuntu osendaweni yabona uthuka umuntu obona ukuthi ayiyenzi sense kuwena ukuthi usinde kanjani uphakathi kwabantu nini ongathi uma uthola ithuba ulisebenzise but umthuke lo muntu lo umthuka kanjani umuntu owenza into ehlulile wena phela ngoba phela kubahlolile nje ikho nje bebathuka uyabhodla manje yini ungasho ukuthi hayi mfana nami ngiyakuvuma hayi mfana ngiyakuvuma they don't do wenza that into ayibo unosibanibani but Nah, they don't abenze do lutho that. nje abenze lutho nah they don't do that abantu so nabantu ukuthola abanye bayathuka ukuthi kuthiwa benza into ezithile noma hayi abawabheke usibanibani babenza ukuthi usibanibani ngize befikela bekhona akuwo wonke umuntu onjalo labantu abanjalo umuntu necharacter yakhe yabalead abantu. What was the inspiration behind Isibuyisa Isintu festival? Nkosi. Hey, 18 into lapha. Isibuyisa Isintu. Ngangibuka ngase ngizothini isuka la ekutheni siyathukwa. So ngangifuna ukufundisa ngiqale ngakithi kuqala because ifoundation uyakha la. Yeah, uphuma khona. Impande zakhe la uphuma khona. So ngangibuka indawo yangakithi ukuthi mhlawumbe ithuka kangaka ngoba I-understand because mina makuthiwa ngibuka kahle abantu bangakithi abangithuka kakhulu labantu futhi ngabe bayangiseka bayakusupport angifuni uqamba uNkulunkulu uyazi emazulwini bongiqole manje ukuthi ayikho isupport ngasekhaya angithola even nabantu fanele bebe abaclose kumina ufuna bebona abangivikelayo even abanye babo igazi lami so angithola isupport angifuni uqamba manga so ngaphandle ngengize ngibala ukuthi baba bangisupporta but bakhona bangisupporta ngifuni uqamba manga bakholelayo futhi kumina kodwa ngoba ngizalwa vele emndenini ongathanda ukuthi ngcono ukuthi ukhulume wodwa ukuthi siyamsupporta siyakholela but abakwazi ukuthi benze ukuthi into eyenza ukuthi ke ngilokhu Isibuyisa Isintu ngangisuka lapho ukuthi ake ngithathe lento le abayiboneli kude abayibuka ngelinye ihlo bay understand kangcono usiseduze ukuthi iyakwazi ukwenzeka nawe uma ngabe ufuna ukujoin ungene kuyona ngena so ngangizobuyisa Isintu ngibalethela amabutho ngasekhaya amabutho avunula ngesikhumba abawajwayele ngasekhaya kuphathwa ihlanga kuphela kwenza umgangela so ake ngibalethele lamabutho afundile lamabutho ngodokotela lamabutho angabameli lamabutho angamasosha abangabavikeli amaphoyisa osomatekisi obanibani beze bonke baba khona la ungababona befaka isikhumba but banezinto ezinkulu ngaphansi kwesikhumba ukukhombisa ukuthi akuyonto imvelaphi yakho awuyikhohlwa akusho ukuthi bangabe uveza imvelaphi yakho sekusho ukuthi uyisilimo. Do you think iyayenza impact? No iyayenza because lapha kuba namatshitshi amatshitshi abasandile njengamanje noma bani uyafisa ukuthi ngingeza yini noma bekubuza umuntu bamukelekile labangewona amatshitshi angithi yabo akusho ukuthi noma nawe ungasesilona itshitshi sekushola ukuthi abanye abantu badlwengulwa ngesishintshe lonto le ukuthi kuna abantu abadlwengulwa ngicela ukuyithinta le because ngenza lonto lo ngize ngithi akungabe amatshitshi kuphela yawo wonke umuntu ngangifuna ukuthi wonke umuntu akwamukeleke amukele ukukhombisa ukuthi lento le akuyona eyamatshitshi kuphela for the fact that abantu bayakwazi ukuthi Brighton uyamukelekile nomuntu ongaselonje so lento yokuba ubutshitshi ngilobile igama layo so enye into uthola ukuthi umuntu owadlwengula abanye babo basiphilisa kanzima sengazi ukuthi mhlambe sinesandla kuthina abanye bethinteka bongokuthi bedlwengula kanti nathi siyabasupporta kuleyo nto asisho ukuthi masiqhatha ngesisakwazi ukuqhatha because kunabantu abadlwengula ngoba kunomuntu ongathi umhlalisa phansi usicela ungitshela ngobuntombi bakho ukuthi njengoba uyintombi ube yintombi kanjani banezitori omunye athi mina ngareshwa but akakwazanga ukuthi kube nepenetration mina ngareshwa mhlawumbe ubaba mina ngareshwa umalume mina ngareshwa umuntu engangisebenza naye wathi umunye umuntu nginamaskazi engishaya nginokuthi kunento eyenzeka kumina iyona yangenza ukuthi ngiqhubeke kakhulu ngibe intombi ngiyintombi so ngibona ngathi uNkulunkulu benginike opportunity yokuthi ngibe intombi most eintombi eziningi inegame edlule kuzona engakwazi ukuyikhuluma because uma yayikhuluma abantu bazojaja bethi pho intombi kanjani
because kunabanye abangakwazanga ukuphunyuka kuleso simo but yonke intombi inomlando wayo. Sizoyibona ibuya again the festival. Iyabuya iminyaka yonke nakulo nyaka ikhona ngomhla ka-23 September. 23 September guys emacambini. Yes, emacambini eMandeni. Lapho kusuke kukhona ingoma ingane zamanje kuyiqoqa kwandi idakamizwa kwande in person sikhathi bebumbene lapho because uba 2 days ebusuku so ngibahlanganisile ingoma because abantu ngesisi kushintsha ukuthi izinto ezihlanganisa abantu abaningi ayizwani. So masibahlanganisa onenkinga nosibani banakathola ithuba ukuthi bebhodlelane ngento eyodwa abayenza abesekani nenza into eyodwa kodwa kube ukuthi niyesekani makhona opportunity eqhamukayo nayo opportunity ngikunika yona then ukuthi niqhelelane nihambelane kude. So isuke ibuyisa kahle kahle ukuzwana iqeda uqhekeka mfuna uqamba ngibonile uqeda kwezinto eziningi and ngiproud ukuthi ngikwazi ukwenza ievent engaka ya for 2 years ngingedwa kukancane ukuthi umuntu wenza event eyi1 yonke into ngihlelela mina narashile namuntu ungenawo umuntu nje mhlawumbe usemzana osane. Yes makuthi bengifa mina umcimbi ubungama because ngibonile bengisebenza endaweni ezokuthi ngumcimbi wami benginomcimbi emuva ebusuku ngibe ngisebenza kumbuso wamaciko. And then abantu ngoba bayakholela babesuka ngabafice ekhaba egcwele bangilinda kodwa ngabona ukuthi ngempela ingoba lo mcimbi mina ngedwa wazi ukuthi unjani that's why abantu bengilindile kuba kule nyaka so ngenze sure ukuthi umuntu ofisa ukuba kwi-team akabe khona sesizosekana sikhulisane nomunye umuntu ezo understand ukuthi le nto uyayenza noma kuthiwa imali awunayo abantu bese kunokuthi bethi yayihle into oyenzayo but unemali eningi. Do you think there's a need of having a female MCs go maskandi into zesintu amaskandi festival? Do you think bakhona niyanika ithuba elanele? Mangikhuluma iqiniso ngokubuka kwami njengamanje ngibona sengazithi OMC bantu besifazane ibona sengathi bayanda manje bayakhula. Ngicabanga ukuthi into enhle leyo because abanye abantu bamaskandi abantu besintu kakhulu abanye abantu abathanda ukumela abantu besifazane because sebesezansi niphezulu. So ngiyalibonga lelo thuba lela ababapha lona noma basipha lona ukuthi sibamele because wesimelo baba bemizi laphana ukuthi sibamele zabantu besifazane ngithi ayiqhubeke nje bebanikeze lelo thuba lelo lihle and liyasikhulisa nathi sisonke uyibona ukuthi ungakwazi ukuthi nawe ufane nomuntu wesilisa. Okay, kune increase yabantu abasha abangena kulento yesintu. Do you think so we fashion abanye sengakhuluma even nomngoma singabufaka mina I would wanna faka it because it's also more of indaba yesintu esiphila ngayo but manje awusazi manje ukuthi ngathi umuntu ujabulisa ukuthi ngifake isiphandla nje on Instagram angazi ngoba basayibona yini i-vision or ngesikushintsha lokho ukuthi njengamanje ukuba umZulu kuyinto in kuyinto enhle ngicabanga nje nawe kuyabona nawe kodwa phela awuthabo uyabona nawe so lento le igcina enye into bengiyibuka masikhuluma iqiniso esikhathi esiningi uma ukuthi umZulu uba nezinto ngathi uyiphathisiwe because uma ubuka kahle izona izangoma eziningi yithini ngesikushintshe lokho uthi thina uma umZulu vele uma uphuma nxa uthi izinto eziningi siyithinta phansi edlozini sigcina sinayekho umuntu ongenayo imoya yakhe but kuba kuthiwa mhlawumbe siyathola ukuthi siyehlisa kanjani ngale ukuthi sihambe sothwasa ingoba sesikhole uma ubuka manje yesi siyasonta manje kodwa isonto sesilihambisa sesilibhanqe ngalento le yesinto sibe sithi thina sibungaza ubuthina kanti siyesenza ezinye izinto so njengamanje yesi isinto siyasithanda ngoba siyasivuselela kunabantu abazivuselelile kodwa kube nakho enganeni lezi encane engaka understanding ngesinto kube nakho sekuyi-fashion. Ngiyajabula kodwa ukuthi i-fashion engasheshi ukudlula ukunalokho iyaqhubeka iba more and ayiqhubeke inkosi yami. Okay, Thana Sam, yini ongafisa ukuthi mhlambe othi ufosa yenzeke kwena eminyakeni nje imbalwa ezayo uBrighton uzibona enengane ezo10 eshadile engadlala ubona ukuphi Thana Sam? uBrighton ngimbona enekhampani ama-truck ngize ngihamba ngokwenza code 14 ngawufela ngawu5 ilenazi ngayenza mhlambe ngawu7 usutholile kodwa manje usuyitholile phela mina ngumama ngqofu manje so kodwa iphupho lami bengafuni ukulishintsha ukuthi ngifuna bengisinoma ngifaila ngidile ngisho ngifuna ukuba nami iphupho lami bengisinoma ngwabona edlula ama-truck amakhulu ngithi ngiyawabona ebhala uBrighton Shandu Logistics. So yonke into uBrighton Shandu njengoba kube igama ehlukile ukuthi ngibizwe ngegama lesingisi endaweni ngifuna noma thiwa sengifile mina noma sengiphumile kulento le ngikuyona asala uBrighton Shandu
So njengamanje kuyenzeka ukuthi sithi senzele ingane zethu amaphupho phezulu wakhohlwe zona amaphupho because impilo ayifana ngeke ngisho ukuthi ngenzele ingane yami ngoba ngizazi noma nginayo ingane khuluma iqiniso ingane ayithandisisi kahle ubeka kama uthi angithandise aza ngincisho uNkulunkulu cha mhlawumbe ngoba ngizana nezingane eziningi mazana nezingane eziningi uNkulunkulu noma mhlawumbe uSathane ngiyembona isebenzisa intuba yokuthi sibaningi wase ethi ngizodestroya ubuningi benu ngingaboni isidingo sokuthi uzele kakhulu njengamanje umuntu ozele kakhulu athi ingoma encane la ukuthi osezele akusele ukuthi aqhoshele ongazele ukuthi uyadela wena uthi wabona nongazalana because ozele kakhulu wena unenkinga kakhulu ziyahlupha ingane ziyaboshwa zenza ukuthi eziyenzayo ziyabisa so into engayisho uBrighton ngimbone necompany ama truck inkosi yami Jesu mina lo Brighton Shandu nje logistics ngiyayibona ngiba nama event adlula le event engiyenzile iyesibuyisisa into okukhombisa ukuthi enye into engijabulisayo ukuthi eMandeni I think mhlawumbe ngoqala ongangami yeah you very young yes ongangami wesifazane osayigcinile okwazi ukusungula into engekho endaweni I think event ehlukile wadlula amadoda waqhubeka wathi noma waqhamukani ngenkani yakhe ngisho ukuthi ngokuqala lapha eMandeni ngenkani kashingi noshovu ukuthi ngizokwenza noma kuthiwa kunjani ngizokwenza into basebaphile kuningi engisakwenza ngifuna manga uBrighton nje mina uNkulunkulu ezilonge emuphi impilo ngoba impilo kumele siyikhulekele kumele impilo siyikhulekele I think ngoMay sasifihla uSlebhinqa last year. I wanted to ask you about that. She was your friend also, right? No, benazana kule ndima yenu. Yeah, wayimpela siyami ngomemumba. So into engisho ukuthi noma uba ubebona ukuthi kukude la yakhona. Lapha ekushoneni kwakhe ngesi blame imoya yoSathane nezivunguvungu. Singasho sithi ngokusesikhathi uNkulunkulu wazi isikhathi somuntu. Uma kusasingafika isikhathi ngabe uyaphila. Shuthi kwase kuyisikhathi sokuthi njengoba umubuko impilo yakhe wayephusha ngalendlela ngathi wayazi ukuthi impilo insiku zakhe emfishane emhlabeni. Uma ukuthi kwangafanelekile ukuthi abe la khona njengamanje. uNkulunkulu wayezolenza icebo nedlozi la kwangehluleka idlozi noThixo. Yeah. Shuthi njoba kwenza ekho umuntu esingamblame noma sithi siyamblame uNkulunkulu ukuthi wenza lonto yes kwaba buhlungu kodwa kwase kufike sona isikhathi sokuthi kwenzeke. Ngesblame umuntu ngale nto leyo. Do you think ukuthi kubalekile nina especially ensayiphethe kahle ukuthi ubheke umuntu omeza kwena ukuthi inhloso zakhe zithini uyakwazi ukubona lokho noma kumele ngiyazi uthando phela uthanda inhliziyo yabo don't you think mhlambe kubalekile ukuthi mhlambe uza kumina uBrighton ngoba engithanda lo muntu ezuBrighton noma uza mina ngoba nguBrighton noma uza mina ngoba ngiyintombi nto noma uza mina unenhloso zakhe ayikho umuntu ongathatha umuntu engambhekanga. Okay. But ke uyakwazi ukuthenga ingulube sesakeni. Uyakwazi futhi ukugqoka isikhumba semvu. Ngizokubona ngani? Umuntu uyashintsha. Angese siqamba bangithi umuntu uyambheka. Ayikho umuntu ngabe abazali bethu abashadanga la bantu ababashada. Ngabe bakuthiwa kwakubonakala ukuthi umuntu inhloso zakhe ethi. Ngabe akekho umuntu onengane uma ukuthi wayebona usibani banjo beza kumina ake zokungishada. Ngabe akekho umuntu ohothi mina ngisingle mother uma ukuthi ukwazi ukubona ukuthi usibani bazohamba bangishiye. So angesiqamba manga sithi into abanithanda izinto noma why ningabheka ayikho umuntu osengabhekanga sukubhekile. Ekho futhi umuntu ongayifuni impilo engcono. Kuya ngawo uthi emehlweni akho kubukeka kanjani. So ngesiqamba manga sithi abantu awubabheka uyambheka umuntu uma eshintsha endleleni ngizothini mina. Sikubukha kuphi? Sikubukhelani futhi? So kuzokwenzani? Ngi-artist nje mina ngithi ngi-artist. Okay. So i-artist iyenza yonke into. Utshele abantu bale ekhaya ukuthi utholakala kuphi. Wena kuyi-email sicela uyisho khona sizoyibhala la. Bese siyahamba ngoba siphethe umkhohlane mina nawe. Uyabona nini? Hey. Babukela ngasekhaya ngiyabonga kakhulu igama lami uBrighton ngwashandu ngiyatholakala lapha Instagram uthi nje Brighton Shandu uphindile lapha TikTok Brighton Shandu 0 Brighton Shandu 0 kanjalo ku Facebook nguBrighton Themba lethu Londiwe wakashandu bese kuthi lapha ya enambeni engibhukwa kuyona uthi nje 067 716 4603 067 716 4603 bese kuthi lapha ke email yona ithi nje brightthepoet@gmail.com ubrother boy wakhona ke uba uDA uthi bright nje uthi DA so brightthepoet@gmail.com. Ake nganza kwethu siyabonga kakhulu ukuthi niphinde nafika kulo hlelo laphinda buka le episode. I'm feeling a bit sick guys but I am so happy I have this young lady eceleni kwami because she's full of life and
ngimfisela konke okuhle uNkulunkulu namadlozi akhe amfisela kona. Please make sure that you press like, you leave a comment, and then you watch the adverts. I'm going to see you again on the next episode. Bring you another star. You know how I roll. Asibonke.